This is about circle of concern. How big is your concern? Kalau ada soalan apa-apa, cakap asalnya macam bukan nak jadi lecture, tapi kenapa jadi lecture saya pun tak tahu. Nah, okay. In discussing this, saya akan clusterkan mahasiswa kepada 3. Satu, semua mahasiswa. Satu, sebab ni kita cakap dalam konteks harmoni, yang berada dalam ekosistem harmoni. So activist management project, so I would say this subset. Dan satu lagi yang terbaik dalam within sistem tarbiyah membina kader lah. So I'll label it as such. Itu subset lagi. Now, kenapa saya label begini? Maknanya when I look at student, saya melihat dalam kacamata begini. And most of you ataupun ni at least kat sini lah kan, yang dah menjadi volunteer ataupun aktivis. Now, sebab apa? Sebab dia mirror kepada the type of group yang nak terhasil dalam society. Kalau betul kita nak ubah society kita, saya tanya tadi apa concern kat ni. Siapa yang rasa society di Malaysia ni memang perlukan something lah dalam konteks gejalanya ke ataupun social issues ke? You rasa macam mana ada concern apa-apa, kita lah negara terbaik di dunia. Bukan nak kata terbaik tak terbaik tu, tapi maksudnya ada masalah ke tak? Ada. Apa masalah? Corruption lagi. So all of maknanya manusia masalah manusia lah kan, masalah perangai manusia. So if we want to change that, paling tak, to me this is bottom line lah. Maknanya seramai mungkin kita nak orang yang supportive to any agenda mengislah, merubah, dia support. Sebab anything less maksudnya peduli apa aku, ataupun dia bangkang pula lagi, then benda ni akan jadi mangsa lah. Boleh terima. Better yet, dia jadi ejen perubah. Because this is actually doing something lah. Ni saya google gambar yang sempatnya, jangan kata kenapa kumpulan tu ke, tak ada kaitan. So just nak kata agent of change dalam society. There exist people like this, but I think in term of the scale of the society, jumlah dia amat tak cukup lah. Setuju ke? Kata tak, saya nampak dah terlebih lah aktivis kat Malaysia ni. Now, this one another level lah. Maksudnya yang boleh dihantar kepada misi-misi yang lebih heavy dalam konteks dakwah, islah dan sebagainya.